लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा चा सर बीखी हडु जोड़े गमना चा सर बीखी हडु जोड़े गमना चा सर बीखी हडु जोड़े गमना चा सर बस हसी मुवाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा हसे रात खलक इंसान वाई खो हसे रात खलक इंसान वाई खो हसे रात खलक इंसान वाई खो खुदाई को कद दीना मिलाइक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा संग बाज हगा तस्वीर से जम संग बाज हगा तस्वीर से जम संग बाज हगा तस्वीर से जम खपला चीद कुम तस्वीर खालिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बल सड़ बीखीज फरिश्ता वाड़म बल सड़ बीखीज फरिश्ता वाड़म बल सड़ बीखीज फरिश्ता वाड़म खैर देख पख पलाज फासिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा पल खबर की खपला हम शकी यमा पल खबर की खपला हम शकी यमा पल खबर की खपला हम शकी यमा तुम रखो अतशाज सादिक यमा तुम रखो अतशाज सादिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा लगशन मुसलमान लग मुनाफिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा बिल्कुल द हालात मुताबिक यमा دا خپل غزل وړاندې کیږي په आवाज د حافظ محمد اسحاق محمدي او کلام دی د آتش باجوړي د داسې فرمایشي نظمونو ریکارډ کولو لپاره زموږ د رابطې او د واتس اپ نمبر یاد ساتئ 0341 72 28 934 والسلام